Bibles tonight to, I'll have you open up to John. Ma lasen teile avada Johannese evangeeliumi. John chapter 14. Johannese 14. And tonight I want to continue on something we've been talking about for a couple of weeks here, and it's been kind of an exciting study for me. Ma tahaksin rääkida samast teemast, mis me oleme siin viimased paar nädalat uurinud, mis on minu jaoks väga põnev teema olnud. It stirred my heart in some things. See on minu südant üles õhutanud mõningate asjade suhtes. And one thing I know about teaching and ministering God's word. Üks asi, mida mina olen teada saanud nii-öelda teenimise ja Jumala sõna õpetamise juures. If it stirred in me, Et kui see on minus üles õhutatud, it always comes out and it stirs up other people. siis alati tuleb minust välja ja teised inimesed saavad õhutatud selle And läbi. so I'm just believing God that this will be an encouragement to you tonight and help you. Seega ma usun Jumalalt, et see täna õhtu saab olema julgustav sinu jaoks ja lihtsalt üles ehitav sinu This is our jaoks. 15th part in our series that we've entitled Real Life 2013. Me oleme 15. osas seerias Reaalne elu 2013. And we're kind of entitling this few weeks of teaching answering questions. Ja nende viimase paari nädala teema nii-öelda alapealkirjaks on siis küsimustele vastamine. But how do we talk to an unbeliever? Aga kuidas me võime rääkida mitteusklikega? How can we talk to somebody who doesn't know God? Kuidas me võime rääkida kellegiga, kes ei tunne Jumalat? And how can we talk to somebody who says they don't believe Ja in a kuidas me God? võime rääkida kellegiga, kes ütleb, et tema ei usu Jumala? And we have seen some different reasons over the last couple of weeks why people may not be a believer. Ja me oleme näinud siin viimase paari nädala jooksul, miks mõned inimesed võivad otsustada mitte uskuda Jumalasse. And I encourage you to go back and to listen to the Ja ma podcast on julgustan sind this. minna tagasi ja kuulata neid teemasid uuesti. But the reality is this. Aga reaalsus on selles, Every person alive is seeking for and looking for truth. et iga inimene, kes on elus, otsib ja tahab leida tõde. And if we as believers can show the world a real God, Ja kui meie kristlastena suudame näidata neile tõelist ja reaalset Jumalat, that in a real way he will affect our real life, et väga reaalselt tema saab nii-öelda mõjutada meie reaalseid elusid, then I believe that we will have many more people come and receive Jesus Christ as their Lord and Savior. siis ma usun, et mitmed inimesed saavad tulla ja võtta Jeesuse vastu kui oma isandaks. But people just, people don't just want to know what the gospel is. Aga inimesed lihtsalt ei taha teada, mis on see evangeelium. They want to know what the gospel will do for them. Nad tahavad teada, mida see evangeelium saab teha nende jaoks. Amen? Amen. Isn't that what you want? Kas see ei ole see, mida sina tahaksid? Not the gospel is Jesus died on the cross for everybody's sins. Well, that's Mitte nice. lihtsalt, et Jeesus suri risti peal kõikide pattude eest, okei, küll on tore. Okay, and that's true. Ja see on tõsi, But what does that mean for me aga mida see tähendab minu jaoks today? tänasel päeval? How does that help me today? Kuidas see saab aidata mind täna? And if you could start to have some of this information ready in your gun to deliver it, Ja kui sina saad panna nii-öelda selle informatsiooni enda relva nii-öelda valmis, et lasta välja seda, you have some ammunition to be able to deliver the gospel in a real way. et sul on seda varustust või siis seda laskemoona selleks, et lasta seda evangeeliumi endast välja, Then you're going to be able to help answer people's questions. siis sina saad vastata inimeste küsimustele. You're going to be able to show people that God is for our everyday real life. Ja sa võid näidata inimestele, et Jumal on meie igapäevase elu jaoks reaalselt. Even in the year 2013. Isegi aastal 2013. Amen. It's not just when Jesus was here, Et see ei ole ainult siis, kui Jeesus oli siin, but it's real life right now. aga see on reaalne elu meie jaoks praegu, kus me elame. And so the people want to know, how is it going to make a difference for me? Seega inimesed tahavad teada, kuidas see võib minu elus mõjutada või mis erinevus see toob. And if you don't know how to answer them, Ja kui sina ei oska neile vastata, you're not going to be able to influence them. siis sa ei suuda ka neid mõjutada. You won't be able to help them. Sina ei saa aidata neid. And the answer, well, the Bible says, Ja see vastus, et ja tead, et Piibel ütleb, that's not always going to work. see alati ei toimi. You know, they don't care what the Bible says Neid üldjuhul ei huvita see, mida Piibel räägib, until they know that God cares about them. kuni nad ei tea, et Jumal hoolib neist. And so we want to be able to help people. Seega me tahame olla suutelised inimesi aitama. And when you know how to be real and how to talk to
people. ja kui sa tahad nii-öelda teada, kuidas olla nii-öelda normaalne ja reaalne inimestega, kui sa räägid nendega. And not argue with them, but help them to see truth. Ja mitte lihtsalt vaielda nendega, vaid aidata neil näha seda tõde. As we've seen, and we'll read here in just a minute, how we're supposed to do it in a respectful way. Ja me oleme juba lugenud ja loeme veel, kuidas me peaksime seda tegema nii-öelda respekteerival viisil. We need to be ready to give an answer to everyone for our faith. Me peaksime olema valmis andma vastust igale ühele, kes küsib meie usu kohta. And we just need to be bold to tell people about what God has done for us. Aga me peaksime olema väga julged selles, mida Jumal on teinud meie jaoks. That's one of the greatest things that you can do to help somebody to see truth. See on üks suurimaid asju, mida sina saad teha selleks, et inimestel aidata näha seda tõde. It's not say what God did for Peter, Mitte lihtsalt rääkida seda, mida Jumal tegi Peetruse not jaoks what God did for Paul, või mida Jumal tegi Pauluse not jaoks, what God did for David. mida Jumal tegi Taaveti jaoks. God did great things for them in the Bible. Et tead, Jumal tegi väga vägevaid asju nendega siin Piiblis. But what's going to really impact their life is what God has done for you. Aga mis neid tõeliselt saab puudutada, on see, mis Jumal on sinu elus teinud. And a person with an experience Inimene, kellel on kogemus, is never at the mercy of a person with an argument. ei ole kunagi kellegi halastuses, kellel on mingisugune argument. Amen? We've said that for the last couple Me of oleme weeks. I seda want that viimased in paar you. nädalat öelnud, ma tahan, et sa nii-öelda saaksid sellest aru. That they can say, well, I just don't believe and I just don't think. Nemad võivad öelda, et tead, mina arvan, et nii ei ole ja mina küll ei usu ja But you can say, but it's real to me because this is what's happened to me. aga sa võid öelda, et vaata, minu jaoks on see küll reaalne, sellepärast et minu elus on nii toimunud. This is unexplainable. This happened to me. How would you explain that? See ei ole see on täiesti seletamatu, see on minu elus toimunud, kuidas sa seda seletad? God is with me every day. How do you explain that? Et Jumal on minuga iga päev, kuidas sina seda seletad? And when you have that experience with God, Ja kui sul on see kogemus Jumalaga, the person with the argument, they can never win. siis see inimene, kellel on mingisugune argument, ei saa kunagi võita. And so it's up to us to share our personal faith with people. Seega see viis, me peaksime teama, kuidas jagada oma isiklikku suhet Jeesusega teistele inimestele. Yes, we need to know how to logically speak to people about the gospel and about God. Ja muidugi me peaksime õppima ka sellist loogilist viisi, kuidas inimestele rääkida Jumalast ja sellest suhtest. And we don't need to prove that God exists. Ja meil ei ole vaja tõestada, et Jumal eksisteerib. What's really the biggest thing for us to do is just to show God exists. Mis on tõesti see asi, mida meie saame teha, on näidata, et Jumal eksisteerib. We talked about this a little bit last week. Eelmisel nädalal me rääkisime natukene sellest. But what's the best way for us to show God to the world? Aga milline on parim viis näidata inimestele, et Jumal on olemas? It's through our lives. Läbi meie oma elude. Through our own lives. Läbi oma enda And when elude. people can see God in you, Kui inimesed suudavad näha Jumalat sinus, they're going to have questions. siis neil tulevad küsimused. And so we need to know that God can reach out and win anybody at any time. Seega me võime neil teada anda, et Jumal võib sirutada välja iga ühe jaoks suva mis ajal. Don't ever think that somebody is too far away for God to reach them. Ära kunagi arva, et keegi on liiga kaugele, et Jumal ei küündi temani. All they need to do is have an encounter with God. Ainus, mis neil on vaja, on saada kokku Jumalaga. And it's sometimes the people that are the farthest away, Ja tundub nii, et tüüpiliselt need inimesed, kes on kõige kaugemal, when they have an encounter with God, kui neil on kokkupuude Jumalaga, those are the people that come and they're the greatest evangelists siis in the church. need on inimesed, kes tulevad kogudusse ja nendest saavad suurimad evangelistid. Because God has done so much for them to Sest bring Jumal them back. on nende jaoks nii palju teinud, et tuua neid tagasi. And so don't ever look at somebody and say, well, I'll never talk to them because they wouldn't believe anyway. Seega ära vaata inimeste peale, et nemad kunagi ei räägiks Jumalaga, sest nad ei usuks kunagi Jumalasse. Anybody that is made in the image of God Kes iganes on tehtud Jumala näo järgi, can be restored teda saab taastada. and can be brought back into a relationship with the Most Et High teda God. saab tagasi tuua suhtesse kõige reaalsema ja elava Jumalaga. So let's just keep praying. Let's just keep believing God. Seega paletagem jätkuvalt ja uskugem Jumalat. And let's keep believing for opportunities to be able to speak into people's Ja lives. usume Jumalalt neid võimalusi rääkida inimeste eludesse. Now, as we get into this tonight, Kui me täna nüüd hakkame uurima seda, this might be a shock to you, see võib olla sinu jaoks šokk, but not everyone believes like you believe. aga mitte kõik inimesed ei usu täpselt nii, nagu sina usud. And I know that's going to be hard to believe because Seda- when you know truth, it's like, well, of course. Ja seda on võib-olla sul raske uskuda, sest kui sa vaatad tõde ja vaatad, kuule, see on ju loomulik, But not loogiline. everybody in this city believes like you believe. Aga mitte kõik inimesed siin linnas ei usu täpselt nii, nagu sina usud. And many people in this city would even say they don't even believe in a God
at all. ja enamus inimesed siin linnas isegi ütleks, et tead, mina ei usu üldse mingisse jumalasse. And it's because of really their life experience. Ja see on tüüpiliselt sellepärast, et neil on mingisugune elukogemus. The reason why anybody would choose to believe there is no God Põhjus, miks keegi võiks öelda, et mina ei usu is jumalasse. in their life they have been very disappointed. Põhjus on selles, et nad on väga pettunud oma elus. And because of their experience, they choose to believe there is no Ja God. oma kogemuse tõttu nad otsustavad, et mina ei usu They've jumalasse. been hurt, they've been disappointed, they've been damaged. Nad on pettunud, nad on haigetsenud, neile on kahju tehtud. And so we call those people atheists. Ja meie kutsume neid inimesi ateistideks. And that means they just don't believe in any God. See tähendab lihtsalt seda, et nad ei usu mitte mingisse jumalasse. But we are theists. Aga meie oleme nii-öelda teistid And we do believe in God. ja meie usume jumalasse. Not only do we believe in one God, Mitte ainult me ei usu ühte jumalasse, we believe that God is the creator. vaid me usume, et Jumal on looja. And we also believe that God desires to have relationship with each and every one Ja of me us on the usume ka planet. seda, et seesama Jumal tahab luua suhet iga inimesega, kelle tema on loonud. Amen? That's awesome. See on võimas ja vägev. And this, when we stand on what we believe, Kui meie seisame selle peal, mida meie usume, I believe it's going to help us to live at a different level in our lives. siis ma usun, et see aitab meil elada uuel tasemel oma elus. And so he is our creator, he is our redeemer. Tema on meie looja, tema on meie lunastaja. He is worthy of us to live our lives. Tema on väärt, et meie elaksime oma elusid temale. And if you believe that tonight, just say this, say I believe. Ja kui sina usud täna seda, siis ütle, mina usun seda. Amen. Hallelujah. I believe. Mina usun seda. I believe that this is true. Mina usun, et see on tõde. And not just do I believe it, Ja mitte lihtsalt ma ei usu seda, it has impacted my life and completely changed me. vaid see on mõjutanud minu elu ja täielikult muutnud mind. And I am not the same person. Ja I used to mina be. ei ole see inimene, kes ma olin kunagi. And so we gladly serve him. Seega me võime nii-öelda rõõmuga teenida teda. We gladly give our lives to Me him rõõmuga anname enda elud temale, because he is worthy of anything and sest everything tema on väärt ükskõik mida ja kõike, that we would be able to do for the Most High God. mida meie oleksime suutelised tegema kõige kõrgema Jumala jaoks. And so God had one big plan and one big purpose for the world. Seega Jumalal oli väga suur plaan ja väga suur eesmärk sellele maa peale, planeedile. Listen, it was for the world. Tead, see oli kogu maa jaoks. Jesus came for the world. Jeesus tuli siia terve maailma pärast. For God so loved the whole world Sellepärast, et nii väga armastas Jumal kogu maailma, that he sent his only son. et ta saatis oma ainsündinud poja. Not just a group, Mitte lihtsalt mingisugust gruppi not inimesi, just a nation of people, mitte lihtsalt mingisugust rahvast, not just a small bunch of people somewhere in the planet that he mitte came lihtsalt to redeem. kuskil mingisugused karja inimesi, keda ta tuli päästma. But he came for everyone in the world. Aga Jumal tuli kõikide pärast siia. And Jesus has provided now a way for each and every one of us to come back to a Ja relationship Jeesus on leidnud meile tee tagasi Jumala juurde, kus me saame olla suhtes temaga, with our Heavenly Father. oma taevas isaga. We can have relationship Meil võib olla suhe with the Most High God. kõige kõrgema Jumalaga. He can be involved in our everyday life. Tema võib olla seotud meie igapäevaeluga. And so all we need to do is we need to go out into this world and show that. Ja ainus, mida meie peame tegema, on minema siia maailma ja näitama seda. We need to show God's love to people. Peaksime näitama inimestele Jumala armastust inimestele. That's one of the greatest things, one of the most talked about things throughout the New Testament, See on üks suurimaid asju, millest terves Uues Testamendis on räägitud. is how we are to live our lives in a way for the whole world to On see. see, kus meie elaksime enda elusid niimoodi, et terve maailm näeks. To see what? Näeks mida? See how good God Et is. näeksid seda, kui hea on Jumal. And so even people that are against what you believe, Isegi inimesed, kes on selle vastu, mida sina usud. we need to show love. Meil on vaja neile näidata We armastust. need to show honor and respect to them as a creation of God. Meil on vaja näidata neile austust ja respekti kõikide nende vastu, kes elavad oma elu teistmoodi. And treat them as somebody that you believe is coming into the kingdom. Ja kohtlema neid kui kedagi, kes on teel Jumala kuningriiki. Now, a couple of places that we looked in the Bible last week, and let me just quickly run through these. Paar kirja kohta, mida me eelmine nädal vaatasime, lähme kiiresti neist läbi. In Romans chapter 3 and verse 3, Roomastele 3 ja 3. salm. I want to read this out of the New King James Ma Version. tahan sellest New King James versioonist välja lugeda It siis. says, for what if somebody did not believe? Aga kui keegi ei usuks, Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? kas nende ustmatus teeks Jumala ustavuse, tühistaks Jumala ustavuse?
Let's say that again. ütleme seda uuesti. What if somebody did not believe? Aga mis siis, kui keegi ei usuks? Will their unbelief make the faithfulness of God without effect? Kas nende uskmatus tühistaks Jumala austavuse? And then he goes on to say, Paul keeps preaching here in verse 4. Siis Paulus ütleb siin edasi järgmises salmis, And the New Living Version says, of course not. ja see ütleb muidugi mitte. Even if everyone else is a liar, God is true. Isegi kui kõik teised valetaksid, Jumal on ustav. And so we know God is true. Seega me teame, et Jumal ei valeta, Jumal on tõene. And just because somebody doesn't believe God, Ja lihtsalt see fakt, et keegi ei usu Jumalasse, it doesn't change the fact that God is see ei real. muuda seda fakti, et Jumalal on õigus. Huh? Just because somebody doesn't believe that I have a blue car, Lihtsalt see põhjus, et keegi ei usu, et mul on sinine auto. well, I just don't believe you have a blue car. Aga tead, mina ei usu, et sul on sinine auto. Okay? You believing I don't have a blue car doesn't change the fact I have a blue car. See, et kas sina usud seda, et mul on sinine auto või mitte, see ei muuda seda fakti, et minu auto on sinine. Huh? And so just because somebody says, well, I don't believe in God, it doesn't make God not true. Seega lihtsalt see põhjus, et keegi ütleb, et mina ei usu Jumalasse, ei tähenda seda, et Jumalat ei oleks. Their unbelief does not make God real or unreal. Nende uskmatus ei muuda Jumalat kas teda tõeliseks või mitte tõeliseks. And so let me ask you this question. Seega luba ma küsin sinult küsimuse. Do you have a hope for your future? Kas sinul on lootus tuleviku jaoks? Do you know where your home is? Kas sa tead, kus on sinu kodu? Amen. I hope you do. Ma loodan, et sina tead. I hope you are stirred to know where you're going. Ma loodan, et sa oled üles õhutatud selle teadmisega, kuhu sina oled And suundumas. if that is true, if that is in you, Ja kui see on tõsi ja see on sinu sees, then our hope should show up in our siis life. meie lootus peaks üles kerkima meie elus. Because we are not the ones who are going to panic. Sest meie ei ole sellised, kes lihtsalt satuvad We are paanikasse. not the ones that are going to walk around with stress. Me ei ole need, kes kõnnivad ringi stressis kogu aeg. We are not going to be hopeless Me ei ole lootusetud, because we know where we're headed. sest meie teame, kuhu meie oleme suundumas. We have a hope and a future. Meil on lootus ja meil on tulevik. We know God is Ja faithful me teame, et Jumal on ustav. and He's going to help us through this life. Ja tema aitab meid läbi sellest elust. And so we have got to keep our lives in a way where others would be able to see that we're just walking out the Word. Seega meie peaksime elama sellisel viisil, kus inimesed näevad, et meie elame seda sõna. I want people to be able to look at me and say, that guy is blessed. Me tahame, et mina tahan, et inimesed näeksid minu elu ja vaataksid, et kuule, see mees on väga õnnistatud. That guy is walking in the favor of God. See mees kõnnib Jumala soosingus. Everything he does, he just goes from victory to victory. Kõik, mida see mees ette võtab, ta läheb lihtsalt võidust võitu. Every difficulty that comes, he always overcomes. Iga raskus, mis tema ette tuleb, ta alati saab sellest võitu. That's the kind of testimony I want people to Ma have tahan, about et me. inimestel oleks selline tunnistus minu kohta. That he's always the same. He's the most stable person I know. Et ta on kõige stabiilsem inimene, keda ma tean. That's what I want people to say. Ma tahan, et inimesed ütleksid selliseid asju. So that I can stand up and say this. Selleks, et mina saaksin seista ja öelda nii. Yes, I am a great guy. Jah, ma olen vägev mees. No, Ei. so that I can stand up and say, I serve such a Ei, good God. selleks, et mina saaksin üles tõusta ja öelda, et tead, ma teenin nii head Jumalat. And I would be nothing without Ja him. ma ei oleks mitte midagi ilma temata. And so this is the battle and the fight that we have in the world. Ja see on see võitlus, mis meil on siin maailmas. And in 1 Peter chapter 3, Ja esimese Peetruse kirjas 3. peatükis in verse 15, ja 15. salmis tells us that we should be ready to give an answer to everyone for our faith. räägib sellest, et me peaksime kõikide olema alati valmis andma vastuseid oma usu eest. And why would they ask you about their faith? Aga miks Your inimesed faith to begin küsiksid with? sinu usu kohta üldse alustuksekski? If we're to be ready to answer questions about our faith, Kui me peaksime olema valmis vastama inimestele küsimustele, what would make somebody come up and even ask you about your faith? mis põhjustaks kellegi tulemas sinu juurde küsima üldse midagi sinu käest? Well, it's because they see something. Sellepärast, et nad näevad seal midagi. They see something in you. Nad näevad sinu sees midagi. They listen to the way you talk. Nad kuulavad seda viisi, kuidas sina räägid. They listen to the way that you describe your blessings in life. Nad kuulevad seda, kuidas sina kirjeldad neid õnnistusi, mis sinu elus on. And by the way that you live your life before them, they're going to stop and say, now explain this to me. Ja läbi selle, kuidas sina elad enda elu, nad tulevad sinu juurde ja küsivad, kuule, palun seleta mulle seda. What do you believe? Et oota, mida sa nüüd uskusidki? Why would you believe that? Miks sa usud sellist asja? And so we've got to know how to answer these people. Seega me peaksime teadma, kuidas vastata inimestele ja nendele küsimustele. Now, don't
live like you're better than everybody. nüüd ära ela oma elu, nagu sa oleksid kõikidest teistest parem. Don't be a know-it-all. Ära ole selline, kes teab absoluutselt kõike. You know, but we are to honor the ones that we desire to influence. Aga me peaksime austama neid inimesi, keda me tõesti igatseme, et nad saaksid muudetud. Because really we are just part of God's plan for them. Sest me oleme osa sellest plaanis, mis Jumalal on nendele inimestele. And in their path to Jesus, Ja, and that person's path to Jesus, ja selle inimese nii-öelda tee peal Jeesuse juurde. God just wants to use you to be a little part to help get them to the final destination. Jumal tahab, et sina oleksid väike osa sellest, mis lõplikult toob neid Jeesuse juurde. So you need to know God is going to use you. Seega sa peaksid teadma, et Jumal kasutab sind. And so we approach them in a respectful and humble way. Seega me peaksime lähenema neile väga austaval ja tagasihoidlikul viisil. And we honor the ones that we're trying to Ja me influence. austame neid inimesi, keda me tahame mõjutada. And as God uses us, He's going to be working in their hearts. Ja nii nagu Jumal kasutab meid, Jumal teeb tööd nende südametes. And so our approach should not be, yes, I know all the answers. Seega meie selline lähenemine neile ei peaks olema selline, jah, ma tean kõiki vastuseid. Our approach should be this, I want to show somebody Jesus. Viis, kuidas me peaksime lähenema, on see, et ma tahan inimestele näidata Jeesust. And we, you know, I think we should encourage people to read the Bible. Ma usun, et me peaksime julgustama inimesi lugema Piiblit. Encourage people to read through the Gospel of John, where it was just beautiful writings about Jesus. Julgustama inimesi lugema Johannese evangeeliumit, kus on tõesti väga hästi kirjutatud Jeesusest. And I believe as they get into this and as they read this, that the Bible is alive and it will speak into their heart. Ma usun, et kui nad loevad seda, siis see võib vaikselt paljastada ennast neile ja inimesed võivad tõesti And God will speak to their heart. et Jumal võib rääkida nende südamestesse ja Piibel võib muutuda reaalseks ja elavaks nende The jaoks. word is supernatural. Jumala sõna on üleloomulik. Faith comes by hearing and hearing the Bible. Usk tuleb kuulduse Piibli kuulmisest. And so we have got to hear the word of God over and over. Seega meil on vaja Jumala sõna kuulda ikka ja jälle. But for somebody who's just getting started, Aga kellegi jaoks, kes alles alustab nii-öelda. encourage them to go and just to follow Jesus and read about how good Julgusta He neid is. lihtsalt lugema Jeesuse kohta ja sellest, kui hea ta on. And not do it with some religious goggles on, Ja mitte teha seda selliste nii-öelda religioossete prillidega, but to just read it as if it's talking about somebody who lived yesterday. vaid lugeda nagu see oleks keegi, kes oleks eile elanud. And see how wonderful and how good He is. Ja näha, kui imeline, kui hea ta on. But I believe in knowing how to respond to questions that are asked. I think that's very important. Ma usun, et see on väga tähtis teada, kuidas reageerida ja vastata inimeste küsimustele. And we need to do it with a right heart and in a respectful Ja way. me peaksime tegema seda õige südamega ja väga auväärselt ja austavalt. But I believe that we should know how to talk to somebody about our faith. Aga ma usun, et me peaksime teadma ja oskama inimestega rääkida enda usust. And I think part of our growth process with God is as we learn, we should use what we have. Ja ma usun, et osa meie kasvuprotsessist on see, et me kasutaksime seda, mida me juba teame või mis meil juba on. Now, there are some people in the body of Christ who are anointed debaters. On inimesi Kristuse ihus, kes on nii-öelda võitud väitlejad. And they can sit down and they can talk to anybody about their faith. Ja nad võiksid istuda suva kellega ühes ruumis ja lihtsalt vaielda ja väidelda selle inimesega ja oma usu kohta. And they could do it with confidence. Nad võiksid teha seda julgusega, And they could do it with grace. nad võivad teha seda armuga And listen, truth always wins any argument. ja kuula, tõde võidab alati ükskõik millise argumendi. And if you are interested in this, go online. Ja kui see huvitab sind, siis ma soovitan sul minna internetti. Go to YouTube and listen to some of these guys and the way that they explain, you know, these wonderful truths of Mine God. näiteks YouTube'i ja kuula, kuidas mõned inimesed nii-öelda jagavad oma usku ja räägivad sellest imelisest tõest. And, you know, even to some of the greatest minds of today, they will sit down and debate and win. Igasuguste nii-öelda tänapäeva tarkuritega nad võivad rääkida ja ikkagi võita. When you use the word of God, Kui sina kasutad Jumala sõna, you can make the people that the world thinks are smart sa võid panna nägema inimesed, kes siin maailmas nii-öelda on targad and make them look like fools. ja panna neid nägema, tunduma kui rumalad. Just by knowing the word of Lihtsalt God läbi and selle, et sa tunned Jumala sõna knowing how to present what we have in the world. ja tead, kuidas esindada seda, mis meil on siin maailmas And olemas. two of the leaders in this
kind of movement in the church today ja see suuremad see nimed, mis meil tänapäeval on, is Dr. John Lennox is one. üks on see Dr. John Lennox And another one is Rabbi Zacharias. ja Rabbi Zacharias on siis teine tüüp, kes väga hästi teeb seda. Those two guys are being used greatly by God all around the world. Neid kahte tüüpi Jumal kasutab väga võimsalt üle terve maailma tänapäeval. And I just encourage you just to, what I've done over the last couple of days, I just been online listening to those guys talk and they're just awesome. Ja mida ma olen teinud viimased paar päeva siin, ma kuulasin internetis, kuidas need kaks tüüpi räägivad ja see on lihtsalt väga vinge. But our first responsibility is not to debate and to argue. Aga meie esimene eesmärk ei ole nii-öelda väidelda ja vaielda inimestega. Now there are some people, like I just said, there are some people anointed to do. Nagu ma ütlesin, on inimesi siin maailmas, kes on nii-öelda võitud seda tegema, teevad seda väga hästi. To sit down with smart guys in wheelchairs and make them look like a fool. Kes istuvad tarkade inimestega ratastoolis ühes ruumis ja räägivad neile tõde. But because there is a God and you can't go around it. Sest on olemas Jumal ja sellest ei saa ümber ega üle mitte kuidagi. There is a creator and there's no way to think any different. On olemas looja ja mitte kuidagi ei saa teistmoodi mõelda. And so, but that's not our responsibility. Aga see ei ole meie vastutus, tõestada Jumalat. Our responsibility is that we live like the Almighty God is alive. Meie eesmärk on elada nii, nagu kõige kõrgem Jumal on elus ja olemas. Our responsibility is not to go and debate people that he is. Meie eesmärk ju ei ole vaielda inimestega, et Jumal on olemas. Our responsibility is just to live like God exists. Meie eesmärk on elada oma elusid nii, et nagu Jumal elab. And if he is real and if he is in your life. Ja kui tema elab ja tema on sinu elus olemas. And you have a real relationship with God. Ja sul on reaalne suhe Jumalaga. Others are going to see it. Siis teised inimesed näevad seda. They're going to be drawn to it. They're going to watch you closely. Inimesed on ligi tõmmatud selle läbi ja nad vaatavad sind väga lähedalt. And the day will come where they're going to come and they're going to ask you questions about your faith. Ja tuleb üks päev, kus nemad tulevad sinu juurde ja küsivad sinu usu kohta. And the truth might be maybe you cannot intellectually sit down with somebody and debate creation or debate the gospel. Võib-olla sina tõesti ei saa inimesega istuda maha ja nii-öelda debateerida ja faktiliselt nii-öelda tõestada, et näe, et Jumal on olemas. Maybe an intellectual argument is not something that you can win to make somebody believe. Võib-olla intellektuaalne vaidlus ei ole see viis, kuidas sina peaksid suhtlema kellegiga. But listen, each and every one of you can show Jesus by the way you live your life. Aga igaüks teist suudab tõestada Jumalat läbi selle, kuidas sa elad enda elu. By the decisions that you make. Läbi nende otsuste, mida sina teed. By what you choose and what you do not choose. Läbi selle, mida sina otsustad ja mida sa otsustad mitte teha. And so before we try to explain God, we need to live for God. Seega enne kui me saame seletada Jumalat, me peaksime elama Jumalale. And then our words when we do speak are going to have a lot more weight in people's lives. Ja siis meie sõnadel, mis me räägime, nendel on rohkem kaalu, kui sa räägid neid. All right, so that's our introduction. Let's go to John 14. See on meie sissejuhatus. Lähme Johannese evangeeliumisse 14. peatükk. John 14, and I want to start reading here with verse 8. Johannese 14 ja läheme 8. salmi. Philip is talking to Jesus, and he says, Lord, show us the Father, and that'll be enough for us. Filippus räägib Jeesusega ja ütleb siin, Filippus aga ütles talle, Isand, näita meile Isa ja me jääme rahule. Show us the Father, näita meile Isa, and then we'll believe. Ja siis me usume, siis me jääme rahule. That'll be enough. If we could just see God, we will live for the rest of our lives for him. Tead, Filippus ütles jah, et kuule, Jeesus, kui me näeme Isa, siis me elame terve oma elu teistmoodi. We'll be just like you. Me oleme täpselt sellised nagu sina. So Jesus, seega Jeesus, show us God. Näita meile Jumalat. And that's kind of like somebody coming up to you today and saying, prove it. See on umbes samamoodi, nagu keegi tuleb täna sinu juurde ja ütleb, et no tõesta seda. Prove that there is a God. Tõesta seda, et on olemas Jumal. You believe in God? Et sina usud Jumalasse? Show me. Näita mulle. Now, I love Jesus' answer. Nüüd mulle meeldib siin Jeesuse vastus. He opened up the sky and helped Philip to look into heaven. Ta avas taevad ja aitas Filippusel näha sinna pilvede vahele. And Philip saw the Father sitting on his throne full of glory. Filippus nägi Jumalat istumas tema troonil kõiges oma auhiilguses. No. Those of you who know your Bible, no, that's a lie. Need, kes tunnevad oma piiblit, teavad, et nii ei ole siin kirjas. That did not happen. Seda ei juhtunud. He said, show me the Father, that's enough for me. Filippus ütles, et näita mulle Jumalat ja siis on kõik väga hea. Jesus answered in John 14:9. Jeesus vastas Filippusele Johannese 14 ja 9. salmis. It says, don't you know me, Philip, even after all this time that I've been among you? Anyone who has seen me has seen the Father. How could you say, show me the Father?
Jeesus ütles siis, nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? And so Jesus, he's shocked. Filippus on šokis sellest. Jesus is. Jeesus on nii-öelda šokis. Jesus is shocked. Jeesus on šokis. That Philip would even have this question. Et Filippusel oleks üldse selline küsimus. Because Jesus just said, you all know I'm the way to the Father. Sest Jeesus ütles, et te kõik teate, mina olen tee nii-öelda isa juurde. Philip said, prove it, show us God, and then we'll live for you. Filippus ütles, et kuule tõesti meile näita isa ja siis me tuleme kaasa sinuga. And he said, are you kidding me? Ta ütles, et mis nalja teete või? After all this time that I've been with you, you still don't get it? Peale kõike seda aega, mis ma olen teiega koos olnud, te ikka ei saa veel aru. He said, if you've seen me, Kui sina oled näinud mind, you've seen the Father. siis sa oled näinud ka isa. Why am I here? Miks olen mina siin? Philip, I'm here to show you the Father every day. Filippus, ma olen siin selleks, et näidata iga päev teile isa. There's a place Jesus said, everything I say because I hear the Father say. See on üks koht piiblis, kus Jeesus ütleb, et kõik, mis ma ütlen sellepärast, et isa on seda öelnud. I only do what the Father shows me to do. Ma teen ainult seda, mida isa näitab mulle teha. And so Jesus was the living example of our Heavenly Father. Seega Jeesus oli elav näide meie elavast Jumalast. And so if people want to see the Father, Kui inimesed tahavad näha isa, nad tahavad näha Jumalat. they have to see God, or have to see, I was listening to you, they have to see Jesus. Nad peavad nägema Jeesust. And so how will they see Jesus? Seega, kuidas nad võivad näha Jeesust? Through us. Läbi meie. And so we should be able to say, if you've seen me, you've seen Jesus. Seega, sina peaksid olema suuteline ütlema, et kui sa oled näinud mind, siis sa oled näinud Jeesust. Now, if I followed you with a video camera for a week, would that be true? Nüüd, kui mina järgiksin siin nädal aega videokaameraga, kas see vastaks tõele? Could you look at that and say, yes, this is an example of Jesus Kas sa walking on võiksid the planet? vaadata selle peale ja öelda, et näe, see on elav näide Jeesusest, kui tema oleks siin maa peal? I doubt it. Ma tõesti kahtlen And seda. it's not because you're a bunch of bad people. Ja see ei ole sellepärast, et te olete kõik pahad inimesed siin. The fact is, nobody's perfect. We're not talking about perfection. Vaid põhjus on selles, et keegi ei ole täiuslik ja me ei räägi siin täiuslikkusest. You're going to have a bad mood. You're not going to respond properly to Sul tuleb somebody. mingisugune halb tuju, sa ei vasta kellelegi nii, nagu peaksid. You're going to walk right past somebody that you know you should have talked to. Sa kõnnid täiesti julgelt kellegist mööda, kellega sa tead, et sa oleks pidanud rääkima. You are not going to be the example that you should be or could be. Sa ei ole selline nii-öelda täiuslik näide sellest, milline või kes sa peaksid olema. And so none of us are perfect. Keegi meist pole täiuslik. But we need to live in a way Aga me peaksime elama sellisel viisil, that shows that Jesus is real to us. kus me näitame, et Jeesus on reaalne ja elab meie jaoks. Amen. Amen. And I thank God for the people in our church who live in a way to show that Jesus Ja ma olen is real. tänulik nende inimeste eest meie koguduses, kes tõesti elavad oma elusid nii, et nad näitavad Jeesust oma eludes. That he is my Savior. He's my Redeemer. Tema on minu päästja, tema on minu lunastaja. He's so good. He's Ta with on me. nii hea, ta on minuga. I am never alone. Ma ei I'm ole never without kunagi help. üksinda, ma ei ole kunagi ilma abita. I have my God with me. Minu Jumal on minuga kogu aeg. My Lord and my Minu Savior. isand ja minu päästja. I have fellowship with him Mul every on day. osadus temaga iga päev. That's the way that we should live our lives. See on viis, kuidas meie peaksime elama enda elusid. Not hiding it, Mitte peitma seda kuidagi, but living open. vaid elama nii-öelda avatud ustega. Not being stupid, Mitte ära ole rumal, onju, but being open. aga ole avatud. Not being weird, Ära ole imelik, but being open. aga ole avatud. Do you know the difference? Kas sa tead, mis vahe selles I've on? met some Christians that, I would not want to live like at all. Ma olen näinud inimesi, kes on kristlased ja ma ei tahaks nende moodi absoluutselt olla. By the way they live, they're just weird. Läbi selle, kuidas nad elavad, nad on lihtsalt natukene Now, it's veidrad. none of you in here, so don't worry. Mitte keegi teist siin, okei, kõik on okei. But there are people in the Christian circles that are weird about their faith. Aga on inimesi kristlikes ringkondades, kes on natukene imelikud oma uskumuste kohta. I don't want you to be weird. I want you to be real. Ma ei taha, et sina oleksid imelik, ma tahan, et sina oleksid reaalne. And I want you to be open about what you believe. Ja ma tahan, et sa oleksid avatud selle läbi, mida sina usud. And so when they see Jesus in you, Ja kui nemad näevad Jeesust sinus, they will see the Father. siis nad võivad näha isa. Because if you see Jesus, Sest kui sina näed Jeesust, you see the Father. siis sa näed ka isa. If we speak the word, Kui meie räägime Jumala sõna, we're speaking for the Lord. siis me kõneleme isanda eest.
And when they hear our words, they'll hear from the Father. ja kui nemad kuulevad meie sõnu, siis nad kuulevad meie isalt. Why is church so important? Miks on koguduses käimine nii tähtis? So we could come and hear from the Father. Selleks, et me võiksime tulla kokku ja kuulda isa käest. Not come and hear from Pastor Barry, Mitte tulla siia pastor Barry pärast, but to come and hear from the Father. vaid selleks, et kuulda isanda käest, isa käest. Because when we speak the word, Sest kui meie kõneleme seda sõna, we hear from the Lord, mida me kuuleme isanda käest, and then we can see the Father. ja siis me võime selle läbi näha isa. And that's why church days impact the rest of our Ja see on days. põhjus, miks koguduse päevad mõjutavad absoluutselt kõiki meie ülejäänud päevi. And that's why church is so vitally Ja important see on for põhjus, us. miks tõesti koguduses käimine on nii hädavajalik. Go back to John chapter 3. Läheme tagasi paar peatükki Johannese evangeeliumise 3. peatükki. John chapter 3, Johannese 3, and I want to start reading here with verse 14. tahan hakata lugema siin 14. salmist. John chapter 3, verse 14. Johannese 3, 14. It says, and just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in him may have eternal life. Johannese 3, 14, 15. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbesse vaskmaa, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. And so those of you who don't know the story, you can go back and read it. Need, kes ei tea tervet lugu, võite tagasi minna ja lugeda seda. But there were some snakes that came into the camp and were biting people, and people were dying everywhere. Aga sinna laagrisse tulid mõningad maod ja hakkasid inimesi hammustama ja inimesed surid seal. And God told Moses to put a snake on a pole, and everybody that looked at the snake would live. Ja siis Jumal kästis Moosesele, et ta võtaks ühe mao ja paneks selle nii-öelda ora otsa ja siis kui kõik, kes näevad seda madu, jäävad elama. And, you know, it's an example of Jesus on the cross. See oli näide Jeesusest risti peal. The Bible says that Jesus became a curse for us. Piibel ütleb, et Jeesus sai needuseks meie eest. And when we look to Jesus, we live. Ja kui meie vaatame Jeesuse peale, siis meie saame elada. And so again, we see the plan from the very beginning. Jällegi me näeme, et see plaan oli Jumalal algusest And so peale. he lifts up the snake in the wilderness. Seega ta tõstis selle mao seal üles seal kõrbes. And everybody who looked at it lived. Ja kõik, kes vaatasid selle peale, nad said elada. And so now that everyone who would believe in him may have eternal life. Et Verse 15, siis jälle. selle kohta ütleb, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. And then it goes on, some of the most famous verses in the Bible. Ja siis nüüd tulevad ühed kuulsamad kirjakohad üldse Piiblis. So for God so loved the world that he gave his only son, that whoever would believe in him would not perish but have eternal life. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on saatnud, et ükski, kes temas usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. For God did not send his son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Jumal ei ole ju läkitanud oma poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. And whoever believes in him is not condemned, but whoever does not believe in him stands condemned already, because he has not believed in the name of God and the one his one and only son. Kes temasse usub, selle üle ei ole mõistetud kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohut juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. So we know anyone who believes in him will be saved. Seega me teame, et kõik, kes usuvad temasse, saavad päästetud. But Jesus told us in verse 18, anybody who does not believe, Aga Jeesus ütles 18. salmis siinsamas, et igaüks, kes ei usu, they're condemned already. nemad on juba hukka mõistetud. Don't think that because they don't get saved, God's going to condemn them. Ne aru see, et sellepärast, et nad ei usu Jumalasse, Jumal mõistab kohut nende üle. No, they're already condemned. Nad on juba hukka mõistetud. They're already in their sin. Nad on juba oma patus. And so Jesus came to save us from that. Jeesus tuli selleks, et päästa meid sellest. And so he is here not to put something on you or take something away. Ta ei ole siin selleks, et panna midagi sulle kaela või võtta sul kaelast midagi ära. He's here to show you the way out. Ta on siin selleks, et näidata sulle väljapääsuteed. And so what are we supposed to do with this? Mida peaksime meie sellega pihta hakkama? We're to help people believe. Me peaksime aitama inimestel uskuda. We're to do all we can to help as many people find their way home as we can. Meie peaksime andma enda parima, et nii palju inimesi kui võimalik saaksid leida kodutee. But the truth is this, before they believe, they're going to need to see something. Tõde on selles, enne kui nad saavad uskuda, neil on vaja näha midagi. And you don't need to know all the answers, and you know, this is not about perfection in life. Sul ei ole vaja teada kõiki õigeid vastuseid ja asi ei ole selles, et sa elaksid täiuslikku elu. And you know, although I'm going to try to give you some answers that you're going to be
able to talk to people. kuigi ma annan sulle mõningaid vastuseid, millest sa võid inimestega rääkida. Our biggest goal, and I want this to be pounded into you. Meie suurim eesmärk selles on, ma tahan, et see nii-öelda saaks sinust sisse tambitud. Our biggest goal is to show Jesus with our life. Meie suurim eesmärk on näidata enda eludega Jeesust. Not to be able to sit and argue with somebody Mitte about lihtsalt, it. et istuda kellegiga vastamisi ja lihtsalt argumenteerida temaga. But that we just show the Lord Jesus with our life by the way we live. Vaid how et me good he näitame is. inimestele Jeesust läbi selle, kuidas meie oma elusid elame. And 2 Corinthians chapter 4. Teise Korintlaste 4. peatükk, 4. peatükk. 2 Corinthians chapter 4, and I'm going to start reading with verse 3. Teise Korintlastele 4. peatükk ja 3. salmist hakkan lugema. It says, and even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Teise Korintlastele 4 ja 3. salm. Kui meie evangeelium on siiski kinni kaetud, siis on see kinni kaetud neile, kes hukkuvad. And we know they are perishing and they're condemned already because they don't believe. We know they're condemned already because Me they don't teame, et nad believe. on hukka mõistetud sellepärast, et nad ei usu. And so that's who we're talking about here. Nendest me räägime siin, on ju. And so the gospel is veiled to them. Nende jaoks on siis see evangeelium kinni kaetud. They cannot see clearly. Nemad ei saa näha selgelt. In verse 4 it says, for the God of this world has blinded the minds of the unbelievers so that they cannot see the light of the gospel of the Lord of the glory of Christ, who is the image of God. 4. salmis ütleb neile uskmatuile, kelle praeguse aja Jumal on mõtteid sõgestanud, nii et neile ei koida evangeeliumi valgus Kristuse kirkuses, kes on Jumala kuju. And so we see here that the enemy has blinded them. Siin me näeme seda, et meie vaenlane on nende silmad kinni katnud ja pimestanud neid. Put a lot of other thoughts and ways of believing in front of them. Pannud palju teisi selliseid mõtteid ja selliseid uskumisviise nende silme ette. And then think, okay, now you can just choose whatever you want. You can choose whatever you want. Don't look at one thing. Just choose whatever you want. Ja lihtsalt niimoodi segamini ajad neid kogu aeg nende silme ees, et suva mida valida, et lihtsalt vali ükskõik nii see. You know, it's not one God. You can choose any God, any God. Suva, mis Jumal, vali näiteks see, vaata, mis Jumal see siin on, vaata, mis see on. You know, and so they're so confused and they're so, distracted by everything that they can't put a focus on one God. Seega nad on nii segadusse aetud ja nii nii-öelda segadusse aetud, et nad ei suuda keskenduda ühele Jumalale. And so let's keep reading here. Seega loeme siit edasi. Verse 5, it says, for we do not preach ourselves, but we preach Jesus Christ as Lord and ourselves as the servants for Jesus' sake. 5. salm, me ei kuuluta ju ise endid, vaid Jeesust Kristust isandana endid, aga teie sulastena Jeesuse pärast. Now listen, he's going to start to speak to the rational a little bit. Siin ta natukene räägib järgmisena selliste nagu kaine mõistusega inimestele. For God, who said, let the light shine out of darkness, made his light shine into our hearts and gave us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ Jesus. Sest see, kes ütles pimedusest paisku valgus, on Jumal, kes on hakanud särama meie südames, et tekiks tunnetuse valgust Jeesuse Kristuse isikus olevast Jumala kirkusest. We've been talking about on Sundays about how the glory of the light, the radiant face of Jesus will light up the heavenly city for eternity. Me oleme rääkinud sellest, kuidas Jeesuse nägu saab särama ja kiirgama valgust seal taevas, kui me läheme sinna. And I think that it can shine light into somebody's heart who doesn't believe. Ja ma usun, et see saab nii-öelda särada valgust inimeste südamesse, kes ei usu. All they have to do is stop for a minute and focus on him. Ainus, mida nad peavad tegema, on jääma korraks seisma ja keskenduma sellele. And when they focus on him, they see the light and they see truth. Ja kui nad keskenduvad sellele valgusele, siis nad näevad seda valgust ja näevad tõde. And so this is what our job is to help people just stop and get steady and look to Jesus. See on see asi, mis on meie südamesse pandud, et meie oleks need inimesed, keda nad võivad näha ja aidata neil näha. Help them to aidata neil jääda seisma. Help them to stop. Yeah, I said that. Yeah, and help them to focus on Jesus. Ja aidata neil keskenduda Jeesuse peale. Not to be distracted by all this other stuff. Mitte olla häiritud kõikide nende ülejäänud asjade pärast. But to stop and to focus jääda on neil him. seisma ja keskenduda Jumala peale. That's what God wants to do with you. See on see, mida Jumal tahab sinu kaudu teha. By the way you live, by the Läbi words you selle, speak. kuidas sina elad ja nende sõnadega, mis sina räägid. That's our job. See on meie ülesanne. And if they will focus on the Lord, his light will open up Sest kui the nemad saavad darkness. isanda peale keskenduda, siis see valgus saab tuua neid pimedusest välja. And I think the light that's going to shine for all of eternity is enough to light up the life of anybody. Ja ma usun, et see valgus, mis särab läbi terve igaviku, suudab purustada ükskõik mis pimeduse kellegi südames. And so you need to show that Jesus is real
to you. seega sa peaksid näitama inimestele, et Jeesus on reaalne sinu And jaoks. be a real Christian, don't be afraid. Ja ole tõeline kristlane, mitte mingisugune võltskristlane. All right, let me get into some things here tonight, and I hope this will be a blessing to you. Okei, vaatame mõningaid asju veel siin. Täna ma loodan, et see saab olema õnnistuseks. But an atheist has two problems with believing in God. Aga ateistil on kaks probleemi Jumalasse uskumisega. Number one, Esimeseks põhjuseks on they see. think there is no proof of God. Esiteks nad arvavad, et ei ole mingisugust tõestusmaterjali selle kohta, et Jumal on olemas. They've been told you can't prove God. Neile on öeldud, et Jumalat ei saa tõestada. And so they want evidence. Seega nad tahavad tõestusmaterjale. And if you can't show them evidence, then why would they believe? Ja kui sina ei suuda neile tõestusmaterjale näidata, siis miks nad peaksid uskuma? And so again, this brings us back to us knowing how to talk to somebody like this. Seega jällegi see toob meid selle juurde tagasi, kuidas me peaksime rääkima mõne sellise inimesega. The second problem they have is this, Teine probleem, mis neil on is that they are put off by the conduct of religion. see, et need on nii-öelda eemale tõrjutud läbi selle, milline näeb välja religioon. And people think, why would I want to believe a God like Ja that? inimesed mõtlevad ja vaatavad selle peale, et miks mina peaksin uskuma sellist Jumalat. Because when they look at what some religions do, Sest kui nad näevad seda, mida mõningad religioonid teevad, when they look at what some Christians do, kui nad vaatavad seda, mida mõned kristlased teevad, they look at that and they say, are you kidding me? nad vaatavad selle peale ja vaatavad, appikene, nalja teed või? That, I don't see anything there that I would ever want in my life. Mina ei näe seal mitte midagi sellist, mida ma enda elus tahaksin. And there are many religious things done, Ja väga palju selliseid religioosseid asju tehakse. and there are many things that are even done in Jesus' name Ja on isegi väga palju selliseid asju, mida tehakse Jeesuse nimes, that God does not approve of at all. mida Jumal absoluutselt ei aktsepteeri. Do you realize that? Ma olen sellest aru saanud. You need to know that just because somebody says they're a Christian Sa peaksid teadma, et lihtsalt, et kui keegi ütleb lihtsalt, et ta on kristlane, doesn't mean what they're doing is approved of God at all. see ei tähenda, et Jumal aktsepteerib kõike seda, mida tema teeb. And there are many things done and there are many things said in churches. Jällegi on väga palju asju, mida tehakse ja öeldakse kogudustes. And I am so embarrassed by it. Ja mulle tekitab see väga suurt häbi. I wish that I could go to people and apologize for the way that the church acts. Ma tahaks olla suuteline minema mõningate inimeste juurde ja nii-öelda paluda vabandust selle eest, kuidas kogudustes käidutakse. But I can't do that. Aga mina ei saa seda teha. But what I can control Aga mida mina saan nii-öelda kontrollida, is this church. on see kogudus. And for this church, for you and I, Ja selle koguduse jaoks sina ja mina, let us do our very best to live in a way that is right. andkem oma parim, et elada sellisel viisil, mis on õige. That we would represent Jesus to everybody that we come in contact Et with. me esindaksime Jeesust õigesti kõikidele inimestele, kellega me kokku puutume. And let's do our very best to stay in the light of God's word Ja anname oma parima, et püsida Jumala valguses. and be pleasing to him. Ja olla nii-öelda meelepärane temale. I would not ever want to get to heaven and have God say, why did you waste your time doing that? Ma ei taha kunagi jõuda taevasse ja kuulda Jumala käest, kuule, et miks oma aega selle peale raiskasid? I don't. I want us to be right on. Ma tõesti ei taha, et selline asi juhtuks. Ma tahan, et me teeksime asju õigesti. I want everything that we do as a church to bring glory and honor to our Heavenly Ma Father. tahan, et kõik, mida me kogudusena teeme, tooks au ja kiitust Jumalale. And I pray that the Holy Spirit will lead us and help us Ja ma palun, to et do Püha Vaim this. juhiks ja aitaks meil teha seda. Amen? Amen. And so make sure you are not one who's misrepresenting God. Seega tee kindlaks, et sina ei ole keegi selline, kes väär nii-öelda esindab Jumalat. But know this, that there are a lot of people that do Aga misrepresent. tea, on palju inimesi, kes esindavad Jumalat väga valesti. And so because of those two things, Ja nende kahe põhjuse pärast siis, because of, quote, no proof, tänu sellele siis, et ei ole mingisugust tõestusmaterjali and because of the conduct of religion, ja sellepärast, kuidas nii-öelda religioon käitub, those are the two big reasons why some people would choose to be an atheist. need on kaks nii-öelda kõige suuremat põhjust, miks inimesed valivad olla ateistid. And there are two ways to effectively answer these things. Ja on kaks sellist head nii-öelda efektiivset vastuse varianti, kuidas nendele vastata. And tonight I hope to talk about one of them and then maybe we'll talk about the other one next Ja week. ma loodan, et täna saan ühest punktist rääkida ja siis võib-olla järgmine nädal räägin teisest. But there's two ways to answer these things. Aga on kaks meetodi, kuidas vastata nendele siis. Number one is rational. Esiteks on siis selline ratsionaalne, One is rational. üks like on selline thinking. ratsionaalne, selline loogiline mõtlemine, Jep. loogiline mõtlemise viis. The second way is relational. Teine on siis selline suhtepõhine. Rational and relational. Üks on ratsionaalne ehk siis loogilise mõtlemise viisiga And then relational. ja teine on siis suhtepõhine vastus. And so,
relational is always going to be more powerful than rational. esiteks see suhtepõhine vastus, mis sul on alati vägevam kui see, mis on nii-öelda loogiline. And so when we talk about this next week, we're going to talk about the real most powerful stuff next week. Seega, kui me järgmisel nädalal räägime, siis me räägime sellest vägevamast asjast. But there is a point to where we need to have some rational explanations. Aga on nii-öelda punkt ja tähtsus ka sellel, et meil on mingisugune loogiline vastus sellele, mida nad küsivad. But remember, relational is the real main thing. Aga pea meeles, et see nii-öelda suhtepõhine on alati vägevam ja tugevam. You know, we've talked about this before, but relational, invitational evangelism, that's what works best. Me oleme rääkinud sellest, et kõige paremini toimib siis Relational, suhtepõhine invitational ja evangelism. kutsepõhine evangelism. That's what works the best. See on see, mis toimib kõige paremini. Not just going up to somebody you've never met on the street and says, do you know Jesus? Mitte lihtsalt see, et sa lähed kellegi suvaka juurde tänava peale ja ütled, kas sa tunned Jeesust, But going to somebody that you know that has watched your life and say, I want to tell you about something that's changed. aga et sa lähed kellegi juurde, kes tunneb sind ja ütled, et kuule, tead, ma räägin sulle sellest, mis on minu elu tõesti muutnud. And then talk to them about it Ja siis räägid neile sellest and then invite them to church. ja siis kutsud neid kogudusse. That's the biggest thing that's going to change people's lives. See on kõige põhilisem asi, mis muudab inimeste elusid. That's the most effective way of evangelism in the world See on today. kõige efektiivsem evangeliseerimise meetod tänapäeval maailmas. And so there's something powerful about relationship. Midagi väelist on suhetes. You know, Jesus did not come to church, or come to church. Jesus did not come to the world Jeesus ei tulnud maailma sellepärast, to start religion. et alustada religiooni. He came to start relationship, Ta tuli siia sellepärast, et alustada ühte suhet. right? Saad aru? Think about it. What did Jesus do? Mõtle selle peale, mida Jeesus tegi. Did he come to start a religion or did he come to start Kas ta relationship? tuli siia sellepärast, et luua mingisugust religiooni või sellepärast, et luua suhet inimestega? It was relationship. It was all See about oli relationship. asi, kõik põhines suhete peal. He wanted us to know God as our Father. Ta tahtis, et meie tunneksime oma Jumalat kui oma isa. And Jesus knows that if we have a relationship, it's going to change our life. Ja Jeesus teab, et kui meil saab olema see suhe, siis see muudab meie elusid. And so I'm not an expert in the rational. Seega ma ei ole küll selle nii-öelda ratsionaalse või loogilise mõtlemise nii-öelda ekspert And we can always improve in these ja me things. võime alati selles paremaks muutuda. But I want to give you 4 points here that will help you to be able to talk to somebody who is an atheist. Aga ma tahaksin anda sulle 4 punkti, mis võivad aidata sulle rääkida kellegiga, kes on ateist. And then we'll move on to rational later. Or relational later. Ja siis hiljem läheme edasi, räägime sellest suhtepõhisest argumenteerimisviisist. But rational is important Aga see loogiline mõtlemine ja see ratsionaalne meetod on tähtis. because we want thinkers to be believers. Sest me tahame, et need inimesed, kes mõtlevad peaga, oleksid uskujad. Amen. Amen. I want thinkers to be believers. Mina tahan, et peaga mõtlejad oleksid usklikud. You know, smart people can believe in God. Targad inimesed on suutelised uskuma Jumalasse. Obviously, you're here. Loogiliselt, teie ju olete kõik siin. All right? And so you're here. Seega, sina oled siin. There are some intelligent people that understand there is one God and I serve him. Tea, et on intelligentseid inimesi, kes mõistavad, et on üks Jumal ja mina teenin teda. And so if we are going to impact thinkers, Seega, kui me tahame nii-öelda mõjutada selliseid peaga mõtlejaid, we cannot be dumb and we cannot be ignorant. siis meie ei saa olla rumalad ja lollakad selle pärast. We need to go out and win thinkers. Meil on vaja minna välja ja võita sellised inimesed, kes mõtlevad peaga. And I'm telling you, through the Word of God, we have enough proof to be able to get somebody who thinks rationally to believe. Ja ma ütlen sulle, et tänu Jumala sõnale meil on nii-öelda see tarkus olemas, et võita neid inimesi Jeesusele, Through the Word of God, there's enough information kes mõtlevad peaga, Yeah. sest meil on piisavalt informatsiooni, that they would believe. et nemad saaksid uskuda We sellesse. can get anybody to believe if they will just think about it. Me võime saada ükskõik kelle uskuma Jumalasse, sest meil on piisavalt informatsiooni ja teadmist selle The kohta. danger is this. Oht võib tekkida selles, When you start being rational about something, kui if you stop, et kui sina hakkad nii-öelda väga loogiliselt pihta, there's a fine borderline that you walk on between being rational and being philosophical. nüüd siin on väga nii-öelda kitsas joon selle juures, et kas sa räägid nüüd loogilist juttu või filosoofilist juttu. I don't want you to get over to the philosophical, yes, blah, blah, Ma ei blah. taha väga, et sa nii-öelda sinna filosoofilise poole peale üle astuksid. Just be rational. Just tell Ole truth. lihtsalt, räägi loogiliselt ja räägi tõtt. Don't try to add your thoughts to God's thoughts and mess it all up. Ära hakka oma mõtteid lisama sinna Jumala mõtetele, sest see võib asja täiesti nässu You keerata. know, like you're trying to describe heaven that goes beyond what God's word says. How is that possible? Et nagu sina hakkad kirjeldama taevast kuidagi kellegi
kellelegi ja üritas seda paremini teha kui Piibel, siis kuidas see nagu, And so, mida sa arvad? so what am I talking about? Okay, Paul here. Igatahes Paulus. Paul is one of the biggest failures that he had in ministry Üks suurimaid nii-öelda läbikukkumisi, mis Paulusel oli teenistuses, was when he went to Mars Hill in Athens. oli see, kui ta läks Mars Hilli Ateenas. And he went there and he tried to get them to believe in a rational way. Ja ta läks sinna ja tahtis panna neid väga loogiliselt uskuma. And he sat down and he tried to explain the gospel to them. Ja ta läks sinna ja üritas neile seletada evangeeliumit. Because Paul was smarter than any of those guys. Sest Paulus oli palju targem kui kõik need tüübid seal. He was one of the most intelligent people in his day. Tema oli üks oma aja üks targemaid inimesi. And everybody respected Paul and his Ja wisdom. kõik austasid Paulust tema tarkuses. And so he went there to try to talk to all these philosophical people Seda ta läks sinna ja üritas rääkida kõikide nende filosoofiliste inimestega, to prove God. et tõestada Jumalat. And ended up being one of his biggest failures in ministry. Ja see kukkus välja kui üks suurimaid läbikukkumisi, mis tal oli. The Bible says that he left there and he washed his hands of the whole thing and said, well, Piibel läks, et ta pesi oma käed kõigest sellest dust off puhtaks his feet and ja went lõi on. tolmu oma jalgadelt maha ja läks edasi. But, that's where he tried to reason with them to believe. See oli üks koht, kus ta üritas nii-öelda loogiliselt rääkida neile ja panna neid uskuma. The next letter he writes was the letter to the Corinthians. Järgmine kiri, mille ta kirjutas, oli see kiri korintlastele. And this is what he said. Ja see on see, mida ta ütles. I resolved to know nothing but Jesus Christ and him crucified. Et mina otsustan, I've chosen et ma olen otsustanud to know nothing teada mitte midagi muud but Jesus Christ and kui him Jeesus Kristust ja tema ristilöömist. He realized that rational talk is not always going to win everybody. Ta mõistis seda, et loogiline jutt ei ole see, mis alati inimesi päästab. But he just wanted to go preach Jesus. Aga ta tahtis lihtsalt kuulutada Jeesust. That's what works. See on see, mis toimib. But when you could sit down with somebody one-on-one Aga kui sina saad kellegiga üks-ühele istuda and talk to them in this way, you can help them. ja rääkida nendega sellisel viisil, siis sa võid aidata And neid. so that's the reason I want to talk about these things See here on see today. põhjus, miks ma tahan täna sellest rääkida. And so I want to give you 4 points here tonight Seega ma tahan teile anda 4 punkti on how to rationally help somebody to see that there is a God. kuidas loogiliselt rääkides panna inimesi mõtlema ja teadma seda, et Jumal on olemas. And the first point is this, it's what we call cause and effect. Esimene punkt on siis selline põhjus ja tagajärg. Cause and effect. Põhjus ja tagajärg. And so that means that anything that is caused or anything that is done, See tähendab seda, et mis iganes mingi asi, mis on põhjustatud või mida iganes on tehtud, there has to be some kind of effect or some kind of power behind that. selle taga peab olema mingisugune vägi või mingi asi, mis on selle loonud või pannud käima. A ball does not just roll across the floor. Pall ei hakka lihtsalt iseenesest üle põranda veerema. Somebody has to push Keegi peab lükkama seda palli or a wind has to blow. või tuul peab hakkama puhuma seda palli suunas. Or an angle there has to be something to cause it to Või seal move. peab olema mingisugune kallak, et see pall hakkab veerema. Mingi põhjus peab olema selle taga, et pall hakkab veerema põranda It peal. doesn't just move. See ei hakka lihtsalt niisama pulli pärast liikuma. And that's scientific, proven, Ja see on everybody believes teaduslikult that. tõestatud, kõik teavad seda, see on loogiline. And so if there is a creation, Seega, kui sa mõtled selle peale, kui on olemas looming, then there has to be a creator. siis sellel peab olema looja. If there's a creation, there has to be a creator. Kui on looming või loodu, siis sellel peab olema ka looja. There has to be a beginning. Peab olema mingisugune algus. It had to all start and be placed by something. Seal pidi olema mingisugune algus ja miski pidi selle käima lükkama. And now they're saying, well, gravity did it all. Ja nüüd nad räägivad, et gravitatsioon tegi kõik. No, Ei. not with the perfection that everything has been Mitte placed. sellise täiuslikkusega, nagu see on tänapäeval toiminud. Gravity is not the almighty power in the universe. Gravitatsioon ei ole nii-öelda kõikvõimas vägi siin nagu maailmas. And if it is, Ja kui see oleks, listen, siis kuula. where did gravity come from? Kust tuli gravitatsioon? If gravity is the almighty thing, Kui okay, gravitatsioon on nüüd kõikvõimas, so listen, it all has to start kuula, somewhere. see peab kuskilt pihta hakkama. Gravity now is holding everything in place. Ja Absolutely. gravitatsioon tänapäeval hoiab kõike paigas, jaa, And muidugi. it holds the planets in place and the stars in place. Hoiab And planeete paigas ja tähti paigas ja gravity is what makes everything work. But gravitatsioon paneb kõik selle toimima,
How did it get there? aga kuidas see kõik hakkas niimoodi toimuma? And so there has to be a beginning, there has to be a Seal peab start. olema algus, seal peab mingisugune alguspunkt olema. Where did it come from? Aga kust see tuli? You know, oh man, I'm running out of time. Jah, aeg hakkab ruttu otsa saama juba. I remember growing up, Mäletan, kui ma kasvasin ülesse, we lived near mountains, me and elasime I mägede läheduses loved to go in the ja mountains. mulle meeldis mägedes käia. And, you know, when I was a little kid, we used to go with mom and dad. Kui ma olin väike poiss, siis ma läksin koos ema ja isaga. As soon as I got my driver's license, I would take off as much as I could just to go to the mountains. Niipea, kui ma endale autojuhi load sain, siis ma nii tihti, kui sain, sõitsin mägedesse. But I remember growing up as a kid, and, you know, me and my brother, we would take off through the forest. Aga ma mäletan, et kui me vennaga üles kasvasime, siis me väga tihti läksime sealt, sõitsime läbi metsa And we'd have adventures in the mountains. ja meil oli seal mägedes sellised seiklused. And I remember we'd walking through things thinking, man, I'll bet nobody's ever been here before. Ja me kõndisime seal läbi ja mõtlesime, ma olen kindel, et keegi ei ole kunagi siin kohas täpselt We're käinud. probably the first people to ever see this. Et me oleme esimesed inimesed, kes näevad seda kohta siin. You know, we go deeper into the forest. We're like, oh, this is so cool. Läheme kuskile sügavamale metsa ja ütleme, see on nii vinge siin. And then we get even over the next hill and we come down and there's a cabin there. Ja siis lähme üle seal järgmise künka ja siis vaatame, oi, seal on mingisugune onnikene. Somebody's been here before. Oi, keegi on siin olnud vist. Or we're going through the forest and we get to the top and we think, nobody's never been at the top of this mountain before. Ja siis lähme siin seal läbi metsa ja lähme seal mingi künka otsa ja siis ütleme, keegi ei ole siin mäe otsas olnud varem. And then we find a horseshoe. Ja siis me leiame mingisuguse hobuseraua nagu. What does that mean? Mida see tähendab? How did that get there? Kuidas see hobuseraud sinna ülesse sai? Somebody put that there. Keegi pani selle sinna või keegi jättis maa sinna. If something is there, somebody put that Kui there. miski on seal, siis keegi on selle sinna pannud või jätnud. Somebody's been there before. Keegi on seal olnud. If that cabin is there, somebody made that cabin. Kui see onn või majake on seal, siis keegi on selle maja pannud sinna või ehitanud sinna. And so for us, Seega meie jaoks it proved that somebody was there first. see tõestas meile, kui me nägime mingisugust tõestusmaterjali sellest, siis me nägime, et keegi oli seal ennem olnud. Somebody put that there. Keegi oli selle sinna pannud. Somebody made that. Keegi oli selle teinud. Now, this is our proof, as part of our proof as a believer. Nüüd see on osa meie tõestusmaterjalist usklikuna. Because when we look at creation, Sest kui me vaatame loodut, think about it, siis mõtle selle peale. somebody had to put that there. Keegi pidi selle loodu siia panema kuskile. It didn't just come out of, it can't just come out of nothing. See ei tulnud lihtsalt mitte millestki, see ei saanud tulla mitte millestki. And so the cause and the effect, that's one of the arguments that we could have when talking to somebody about Seega see this. põhjus ja tagajärg võib olla selline üks selliseid suuremaid argumente, mis meil võib olla kellegiga. Number two would be this. Number 2 võib olla see, It would be the evidence of a creator. et siis tõestus sellest loojast. Evidence of a creator. Tõestused looja kohta. Go with me to Romans chapter 1. Lähme kirja roomlastele esimesse peatükki. Romans chapter 1 and verse 20 says this. Roomlastele 1:20. It says, for since the creation of the world, God's invisible qualities and his eternal divine nature has been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Roomlastele 1:20. Tema nähtamatu olemus, tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule nii, et nad ei saa endid vabandada. From the beginning, Algusest peale. God's invisible qualities are Jumala seen. nähtamatud kvaliteedid on näha olnud. How? Kuidas? Through creation. Läbi loodu. All creation is in perfect balance. Kõik see, kuidas see kogu loodu on täiuslikus tasakaalus. It's evidence of a See creator. on tõestus loojast. And people, the Bible says here, people are without excuse to not believe. Ja siin Piibel ütleb, et inimestel pole mingisugust ettekäänet mitte uskuda. Even if no one ever told them there was a God. Isegi kui keegi ei ole neile öelnud, et Jumalat ei ole olemas. Creation will tell something about the creator. Loodu ütleb midagi looja kohta. And Psalms chapter 19 verse 1, Ja laulud 91:1 ütleb, 19:1 ütleme nii. it says the heavens declare the glory of God Taevad kuulutavad Jumala hiilgust, and the work of his hands. tema kätetööd. The Message Bible says this, Message Piibel ütleb nii. God's glory is on tour in the skies, Jumala hiilgus on taevastel siis ringi tuurimas, exhibiting from the horizon. mis näitab ennast iga horisondi tagant. So when you look at creation, Seega, kui sina vaatad loodut, God's glory is on tour. siis Jumala hiilgus on nii-öelda ringreisil.
And we could see, one of the things I love is I love to watch a sunset. ja mulle näiteks meeldib vaadata päikseloojangut. Yesterday was another beautiful. Eil oli jällegi üks väga kena I love päikseloojang. to watch a sunset because there's none that are exactly the same. Mulle väga meeldib vaadata päikseloojanguid, sellepärast et mitte ükski pole täpselt And samasugune. all of the colors Kõik need värvid and the shadows ja kõik need varjud, mis seal on. and the feeling, Ja see tunne, mis sul on, they are all so awesome. need on kõik nii vinged. And it's the way that God set it up. Ja see on viis, kuidas Jumal on selle pannud toimima. That it's always going to be different. It's always changing. Et see on alati teistsugune, see alati muutub. And Job says this, and I want you to turn here Ma to tahan, et Job. sa läheksid Iobi raamatusse. Oh, I wish I could stop the sun so that we could keep preaching. Ma hea meelega tahaks panna päikse seisma, et me saaksime edasi jutustada. But here in Job chapter 12, Aga Iobi raamat 12. peatükk. oh, come on. Obviously, I don't read Job a lot, but Nähtavasti ma väga tihti loe Iobi kirja. my pages are a little stuck together, but that's all right. Raamatut. See on, lehed on kinni kleepunud. But Job chapter 12, verse 7, it says, "But ask the animals, and they will teach you, or the birds of the air, and they will tell you." Hiob 12, 7. salm, aga küsi ometi loomadelt, et nad õpetaksid sind ja taevalindudelt, et nad annaksid sulle teada. Or speak to the earth, and it will teach you, or let the fish of the sea inform you. Või kõnele maale, et ta teeks sind targaks ja et merekalad jutustaksid sulle. Which of all these things does not know that the hand of the Lord has done this? Kes neist kõigist ei tea, et seda on teinud issanda käsi? Isn't that wonderful? Isn't that beautiful? Kas see pole mitte imeline? The evidence points to creation. Et see tõestusmaterjal nii-öelda näitab looja peale. Creation then is the greatest evidence that there is a creator. See näitab loodu peale ja loodu siis omaette tõestab seda, et on olemas looja. And everything is just perfect. Ja kõik on lihtsalt täiuslik. The earth is exactly where it needs to be for life. Meie planeet on täpselt sellises kohas, täpselt täiuslikus kohas, et meil on siin elu siin maa peal. Any closer, the water would all evaporate. Kui oleks natukene lähemal, siis kõik see vesi aurustuks ära. Any further, we would all be freezing. Kui natukene kaugemal oleks planeet, siis me jääduks kõik ära. The earth is exactly where it needs to be. Maakera on täpselt selles kohas, kus ta peab olema. The orbit is exactly what it needs to Ja be. orbiit on täpselt selline, nagu see peaks olema. Everything is perfect. Kõik on täiuslik. We live in such perfect bodies. Me elame nii täiuslikes ihudes. How can it just be? Kuidas see saab lihtsalt olla? And if it showed up, somebody had to put it there. Ja kui mingi asi on kuskil olemas, siis keegi on pannud selle sinna. And the harmony of all creation, Ja kogu looduse harmoonia, it tells us there must be a creator. see räägib meile, et on mingisugune looja olemas. And so the evidence of a creator is seen in creation. Seega see tõestus sellest loojast on näha loodust. Now go to number 3. Nüüd läheme kolmanda punkti juurde. This cultural, it's called this the cultural moral argument. Ma ütlen selle kohta selline kultuurne moraalargument. The cultural moral argument. Kultuurse moraali argument. And what is this? Mida see siis tähendab? This is something that nobody can really explain in the scientific world. See on miski asi, mida keegi nii-öelda teaduslikult ei suuda tõestada. To me, it's a very interesting point. Minu jaoks on üks väga huvitav punkt. Because throughout history until today, from the very beginning of man until today, Sest inimese loomisest peale kuni tänase päevani, I mean, from the first thing written about any man until today, esimese asjani, mis inimeste kohta on midagi kirjutatud kuni tänase päevani, all cultures, kõikidel kultuuridel, all communities, kõik igasugustel kogukondadel, all nations, kõikidel rahvustel and all people ja kõikidel inimestel, on the inside of them have the exact same moral codes. nende sees on täpselt samasugused moraalsed koodid. That they have the same moral values Et neil on samasugused väärtushinnangud of what is right selle üle, mis on õige and what is wrong. ja mis on vale. How is that? Kuidas see on nii? Now in the world today, we could think, well, yeah, because the world's so small and all the information goes around, we can understand that. Nüüd täna maailmas me võime mõelda jah, et maakera on nii väike ja nii kiiresti liigub see informatsioon kogu aeg igale poole ja What about the little tribe in Africa and then the tribe in South America? aga kuidas see väikene hõim, mis on seal Lõuna-Aafrikas ja see hõim, mis oli seal Põhja-Ameerikas kuskil And then there's another tribe in China. ja siis mingisugune hõim, mis oli kuskil seal Hiinas And they've never talked to one ja another. nad ei and ole it mitte was kunagi rääkinud üksteisega. 1,000 years ago, Et need olid tuhandeid aastaid tagasi and they all have the same moral ja code. kõikidel olid samasugused moraalsed väärtushinnangud. How is that Kuidas possible? see kõik võimalik on? Because when somebody in that small little tribe, if somebody steals from somebody else,
sest a problem. kui selles väikses hõimus keegi teine varastas kellegi teise käest, siis seal on mingisugune probleem. That's wrong. See on vale. And in a big city, Ja suures linnas, if you kill somebody, kui sina tapad kellegi ära, that's a problem siis see on üks suur probleem, because that's not right. sest see ei ole õige. So right and wrong is in the hearts of every human being. Seega selle õige ja vale teadmine on iga inimese südames kirjas. And this is such an interesting argument. Ja see on nii huvitav argument minu arust. And you know, of course, some people have twisted it. Muidugi mõned inimesed on väänanud seda. Some people have become calloused in their hearts towards these things. Mõned inimesed on nii-öelda pannud sellise mingi asja, mingi ploki endale ette südames. But at the beginning, at the root of it, was the same moral code in everybody. Aga kõige algusest peale inimeste südametes oli täpselt samasugune moraalne kood. It's the same foundation. Sama vundament on neil. And let me tell you, that doesn't just happen. Ja ma ütlen, sellist asja lihtsalt ei saa juhtuda. That every culture around the world is the same, has the same laws. Et kõikidel kultuuridel üle maailma on samasugused seadused. That doesn't just happen. Sellist asja lihtsalt ei juhtu. There's something there. Seal peab olema midagi. In Ecclesiastes chapter 3. Ja Koguja raamatus 3. peatükis. And can I just tell you, it's because God made us that way. Ja ma ütlen sulle kohe, et Jumal on teinud meid selliseks, sellepärast need ongi meie sees. Let me just help you with the answer. It's because God ma made aitan you. sind selle vastusega, Jumal on meid loonud And selliseks he put inside of us right and ja ta wrong. on meie sisse pannud selle õige ja vale teadmise. But I want to read to you out of the Amplified Bible. Ma tahan sulle lugeda Koguja raamatust ja laiendatud tõlkest. And so just follow me on this, Freddie. I'll go slow. In Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Koguja 3 ja 11 ütleb nii. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Koguja 3:11. Says he has made everything beautiful in its time. Tema on loonud kõik ilusaks omal ajal. He has also planted eternity in man's hearts and minds. Ta on inimeste südamesse pannud igaviku nende südamesse ja mõtetesse. A divine implanted sense of purpose. Jumaliku eesmärgi tunnetuse nende sisse pannud. Working through the ages. Mis on teinud tööd läbi ajastute. Which is not under or which nothing under the sun but God alone can satisfy. Mida miski muu peale Jumala siin taeval ei suuda rahuldada. Yet so that men cannot find out what God has done from the beginning to the end. Man cannot find out. Jällegi inimesed ei suuda leida seda, mida Jumal on teinud aegade algusest. I'm sorry, that came out so slow and so weird, but okay, listen. Okay, aga kuula, ma ütlen see uuesti. This is what it's saying. Asi, mida ta räägib siin, Is God planted eternity on see, et Jumal on pannud igaviku in the hearts of every human. kõikide inimeste südametesse. And we know right and wrong. Ja me teame seda, mis on õige, mis on vale. This is what satisfies us. Ja see on see, mis nii-öelda rahuldab meid. And God set it all up Ja Jumal on see, kes on pannud selle kõik paika. in a way that we will never understand it all. Sellisel viisil, kus me kõik mitte kunagi ei saa sellest täielikult aru. We're not ever going to figure it all out. Me ei suuda ise oma mõistusega kõik seda välja And so mõelda. this is a very interesting defense Seega see on üks selline huvitav kaitse. to God always being there with us as his creation. Selles, et Jumal on alati meiega kui tema loodu. That is something moral that is built into every human who has ever lived. See on midagi moraalset, mis iga inimese sisse on pandud aegade algusest peale. That all over the world we hold the same values. Ja kõik üle terve maailma meil kõikidel on sarnased väärtushinnangud. All right, last one. Let's go to number 4 real quick. Lähme rutuga 4. punktist ka üle. It's purpose and design. On eesmärk ja see disain. Purpose and design. Eesmärk ja disain. What are things made for? Mille jaoks, mis on see põhjus, milleks asjad on tehtud? What are things made for? Mis on see põhjus, milleks asjad on tehtud? Now again, remember, these are arguments to talk to somebody who's a thinker. Nüüd jällegi, need on nagu argumendid inimeste jaoks, kes siis on mõtlejad. But man finds purpose in things. Aga inimesed on leidnud nii-öelda funktsiooni või põhjuse erinevate asjade jaoks. We find functions for everything that there is. Me leiame funktsioone erinevate asjade jaoks, mis on olemas. There's really pretty much a reason for everything, isn't there? Kas on nii, et absoluutselt kõikide asjade jaoks on mingisugune eesmärk, miks nad on olemas? You know, it's all the circle of life thing, See on selline, mis iganes eluriing. Lion King, there you go. Lion King, mis iganes. But, you know, there's a reason that things are made. Aga on põhjus, miks mingid asjad on tehtud. And as a human, there's a reason we make things. Ja inimesena on põhjuseid, miks me teeme asju. And that you need to understand there's a purpose behind all creation. Ja sul on vaja mõista seda, et terve selle loodu jaoks on eesmärk. And all creation põhjus. is created for God's ultimate plan.
ja kogu see loodu on loodud Jumala täiusliku plaani jaoks. Things in nature, they are all created with a purpose. Asjad siin looduses on kõik tehtud eesmärgiga. We don't need water, we just decided we don't want water. Et tead, me otsustasime, et meil ei ole vett vaja, me ei taha vett, meil ei ole vaja vett. We need water. Tead, meil on vaja vett. We just decided today, we made a law that we don't need rocks anymore. Täna me otsustasime, võtsime vastu seaduse, et kive ei ole vaja. Without rocks, we're all drowning, you know. Aga tead, ilma kivideta me kõik upume, mis iganes. Everything in creation has its purpose. Kõikidel asjadel, mis on loodud, kõik asjad siin looduses on eesmärgiga. There's nothing created that is useless. Ei ole midagi loodud, mis on täiesti mõttetu. And you might think, well, I think I am, but you're not. Võid mõelda, et kuule, mina olen küll, aga tead, sa ei ole mõttetu. You're not useless. Sa ei ole mõttetu. You all have a purpose Meil by God. kõikidel on eesmärk, sul on eesmärk. And so for that, for everything to have a purpose, there has got to be a creator. Seega kõigil sellel on eesmärk, siis peab olema looja. If everything is designed to do something, there has to be a designer. Kui keegi on loonud kõik need asjad No, if eesmärgiga, siis everything is designed for something, kõik on nii-öelda loodud millegi jaoks, then there has to be a designer behind that. siis selle taga peab olema ka looja. And so one guy said it this way, and I think this is a cool way to say it. Üks tüüp ütles niimoodi, minu arust on see huvitav viis, kuidas öelda. If you walked into a large room, Kui sina kõnniksid suurde ruumi and within this large room, ja selle suure ruumi sees there was 100,000 Legos. on 100,000 Lego And klotsi. those Legos were set up in a way that was so amazing. Ja need Lego klotsid on nii vingelt paigutatud. And they were set it up according to color. Ja need Lego klotsid on pandud värvi järgi ära sorteeritud They were näiteks. set up according to distance from each other. Nad olid nii-öelda paika pandud mingisuguste pikkuse ja suuruse järgi. And in this large room, these 100,000 Legos Ja selles suures ruumis, kus kõik need Lego klotsid on, formed a precision masterpiece. et sellel oleks nii-öelda täppis selline meistriteos. You would not think to yourself, the first thought would not be this. Siis sinu esimene mõte ei oleks selline, et I wonder what big bang, what blew up in here. mis suur pauk siin ruumis käis. No, it's just, perfect order doesn't come out of chaos. Täiuslik kord ei tule mingisugusest katastroofist. If they were pieces flying all over, you'd think, what happened in here? Okei, nüüd kui need kõik klotsid oleksid nii-öelda suvaliselt igasse seinanurka lennanud laiali, But if everything is perfect and everything has its place and it's a beautiful masterpiece, siis võib olla, aga kui ka asjad on täiuslikult pandud ja eesmärgiga pandud nendesse paikadesse, kus nad on, one of the things we've said in here, and I'll say it till the end of our church, üks asjadest, mida me oleme siin koguduses öelnud nii-öelda koguduse algusest peale, where there's a design, see, et kus on mingisugune disain, there's a designer. seal on ka looja, seal on disainer. God is the creator of all things. Jumal on kõige looja, mis maailmas on. He used the laws of physics. He used the law of nature. Tema kasutas loodusseadusi, tema kasutas neid füüsikaseadusi. But he's the one that created these Aga laws. tema on see, kes on loonud kõik need seadused. He's the one that set this all up. Tema on see, kes on pannud paika kõik need asjad. He's the one that put it all together. Tema on see, kes pani need kõik asjad paika. So it could be a wonderful, beautiful Et masterpiece. see saaks olla üks imeline ja täiuslik looming. So that we could enjoy. Selleks, et meie saaksime nautida seda. I mean, think about even the planets in the solar system. They're not just there. Isegi kui sa mõtled kõikide nende päikese ja selle meie universumi peale, siis see ei ole lihtsalt, need planeedid ei ole lihtsalt In seal our paigas. solar system, yeah? Päiksesüsteemis kõik need planeedid, nad ei ole lihtsalt seal niisama. They all form a function. Neil on kõikidel funktsioon. They help to keep the earth safe. Nad aitavad hoida meie planeeti nii-öelda ohutuna. It's truly amazing if you sit down and look at it. Kui sa istud maha ja vaatad jälgid kõike seda, siis see on lihtsalt imeline. And so again, when we think we've created something, Kui meie mõtleme, et me oleme loonud midagi, when you say, look at this cake that I've created, kui sa ütled, et näiteks vaata seda kooki, mis ma just tegin, did you really create that cake? kas sina tõesti lõid selle koogi? Look at this chair that I've created. Vaata seda tooli, mis ma just tegin. Did you really create Kas that? tõesti sina tegid selle? You don't create anything. Sina ei tee mitte midagi, sina ei loo mitte No midagi. man has ever created anything. Ükski mees, ükski inimene siin maa peal ei ole loonud mitte kunagi mitte midagi. Now, we take some of the tools that God has given us and we can make something. Nüüd me võime võtta need tööriistad ja need asjad, mis Jumal on siia maailma pannud ja panna mingid asjad kokku. But we did not create it from nothing. Aga me ei loonud seda lihtsalt mitte milleskist. We use God's creation to make anything Meie that we make. kasutame Jumala loodud selleks, et luua midagi. Well, God didn't make computers. Aga Jumal ju arvuteid ei teinud. I made a computer. Mina tegin arvuti. Well, you used all of God's tools to Aga make sina that computer. kasutasid Jumala antud tööriistu ja Jumala neid vahendeid selleks, et
luua seda arvutit. And so really, man creates nothing. Seega Jumal, inimene lihtsalt niisama ei loo mitte midagi. God did not create the universe like we create a computer. Jumal ei loonud universumit nii, nagu meie lõime arvuti. Does that make sense? Saad aru sellest? He created everything out of nothing. Jumal lõi kõik asjad mitte millestki. And then he hung it all back up on nothing. Ja siis ta pani selle... And then he put it back on nothing. It's not hanging on anything. Pani selle kõik seisma mitte millegi peale. And so he created it all and then he said, there it is. Ja ta lõi kõik selle ja siis pani selle sinna paika ja ütles, et näed, seal see on lihtsalt. That's a creator. Vot see on looming. See on loodu. Now I think we need to be creative. Nüüd ma usun, et me peaksime olema loomingulised. But we are not a creator. Aga meie ei ole need, kes loovad asju. And so no man creates anything. Ükski inimene ei suuda lihtsalt lampi luua mitte midagi. And so those are our 4 points tonight. I'll finish with that. Need on meie 4 punkti, millest me täna rääkisime. I want us to live though our lives the best that we Aga ma can. tahan, et meie elaksime enda elusid võimalikult hästi. I want us to live our lives showing that God is real. Ma tahan, et meie elaksime enda elusid näidates, et Jumal on täiesti reaalne. You could use these 4 points to help you to maybe talk in a rational way to somebody who's not quite sure what they believe. Sa võid kasutada neid 4 punkti, et rääkida mõne inimesega, kes võib-olla tõesti ei ole kindel selles, mida ta usub. But you need to live a spirit-empowered life. Aga sul on vaja elada sellist elu, mis on vaimust juhitud. That's the most important thing that you and I can do. See on üks vägevamaid asju, mida meie saame teha. And I think we can ask God to help us every day to live a life that would be a blessing. Aga ma usun, et me võime Jumala abiga elada tõesti selliseid elusid, kus me oleme iga päev õnnistuseks. Walk and live in the Spirit. Kõndida ja käia vaimus. Pray in the Spirit. Palvetada vaimus. Let him lead you and guide you. Lase temal juhtida sind ja näidata sulle teed. Let him lead you to people that you can influence. Las tema juhib ja juhatab sind inimesteni, keda sina saad mõjutada. And be real. Ja ole tõeline Don't be nendega. weird, be real. Ära ole imelik nendega, ole tõeline. And when we live this way, I think we're going to be able to make an impact and many people will come to know God. Ja kui me elame sellisel viisil, siis ma usun, et me saame paljusid inimesi mõjutada ja paljud inimesed tulevad Jumala tundmisele. So I believe God can give us wisdom to talk to people. Seega ma usun, et Jumal võib anda meile tarkust, et rääkida But inimestega. it's good for us to be informed. Aga on tõesti väga hea, kui me oleme nii-öelda informeeritud. It's good for us to grow in the knowledge of the See on Word. hea meil nii-öelda kasvada Jumala sõna teadmises ja And our tundmises. prayer should be that the Holy Spirit would just draw people to us that we can Ja meie igatsus peaks olema selles, et Jumal tõesti tõmbaks inimesi meile lähedale, et me saaksime neid muuta. And God can use you Jumal saab kasutada sind, to represent and to show Jesus to the world. et esindada teda ja esindada Jeesus siia tervele maailmale. Amen? That's what I want. Okay, see on see, mida mina That's what I tahan. want. Amen. Well, let's stand together. Aga Let's pray. tõuseme koos püsti ja palutame. Sorry, I went a little bit over time Vabandust, tonight. et läks natukene üle aja.